Ese bareyo mwiteguye gute kwakira abataka banyu uko ari babiri? Mwiteguye gute kwakira rutahizamu Forunganye? Forunganye w'abareyo yagarutse, mwiteguye gute? Mwiteguye gute kandi kwakira rutahizamu wundi nawe Ndikumana Asman? Ibi ushobora kuba uri kubyumva nk'ibidashoboka, nibyo ubyumvise neza. Aba rutahizamu banyu uko ari babiri, yaba rutahizamu Forunganye ndetse na Ndikumana Asman, bose baratangira imyitozo muri kino cyumweru. Muti gahunda yabo iteye gute rero? Dukurikije amakuru ari kuva mu ikipe ya Rayon Sport, birateganywa ko ba rutahizamu bombi batangira imyitozo mu cyumweru kiri imbere. Gusa mbere y'uko nkubwira iby'izi nkuru zabo, nyemerera ubanze unkandire subscribe, ufungure inzogera kugira ngo izindi video uzajye ubasha kuzibona bitakugoye. Twagiye, mureka dutangire sasa bariyo mutera agatebe mwumve. Kandi ndabizi iki kiganiro kiri buze kukuryohera, we kiri buze kuryohera, wibuke ukande share uyisharinge kuri bagenzi bawe. Bariyo rero tubimeze bite? Aba barutahizamu bombi bari bamaze igihe kinini mu mvune. Murabizi ko Forunganye yavunitse mbere, kavunika imvune y'igihe kirekire. Hadaciyemo igihe twiboneye undi rutahizamu Ndikumana Asman unyeganyeza inshundura, nawe agira atya aba ahuye n'ikibazo cy'imvune. Rero nyuma ya operasiyo zagiye zibakorerwa zagenze neza. Birimo biravugwa ko aba rutahizamu bombi mu cyumweru kitarenga baratangira imyitozo, yewe ko Forunganye we ibye byo bishobora kuba bishobora n'ubwo imvune yatinze cyane, ariko biravugwa ko agiye kugaruka mu kibuga bidatinze kandi arimo arakomera cyane. We si gukora imyitozo gusa ko yari yaratangiye imyitozo yoroheje, bivuze ko we azahita agaruka mu kibuga byihuse. Gusa uyu we Asman we nukuza amenyera gake gakeya, nk'umuntu ukiva mu mvune. Gusa Forunganye we amaze igihe akora utwitozo tworoheje. Birimo biravugwa ko rero kuri match nk'iya karindwi Forunganye dushobora kumubona mu kibuga. Ibi abariyo murabyiteguye? Tugeze kuri journée ya 5, urumva ashobora gucamo indi journée imwe yonyine. Ku yindi journée ikurikira uwitwa Forunganye akajya mu kibuga. Gusa nyine bidatinze n'uyu witwa Ndikumana Asman nawe azahita aza vuba, kuko nawe imvune ye iri kwihuta cyane, ari gukira vuba, ari gukora utwitozo tworoheje gake. Ikibura ari gukora umwitozo w'umubiri nyine akomeza amagufwa yumva ko byakomeye. Ikibura ni ukugaruka agatangira agakoza kuri baro, agakora tushing. Ikibazo ndi kwibaza, ese bareyo mufite ba rutahizamu banyu bombi uko ari babiri, mukagira Abedi, mukagira na ba Richard, mukagira na Batambwe, ikipe zizarya bingahe? Ni ikibazo cy'igihe cyangwa bazava mu mvune baraforopinze? We mureyo wemera ko aba ba rutahizamu bazatsinda igitego, nkandira subscribe. Kandi nawe mufana wa APR wemera ko aba rutahizamu bashobora kutazatsinda ibitego, nawe nkandira subscribe. Ubu tugiye gupezanya. Urajya ukanda subscribe, ujye muri comment wandike ngo ngende umureyo, wandike ukore subscribe, ujya muri comment wandike ngende umwapere, maze ubundi turebe abari bugire abafana benshi. Ngaho twagiye, ni mwigaragaze. Ikindi wibuke ko urajya ukanda ukavugana n'ikipe uri inyuma, ndaza kuzirundanya comment zanyu turebe, ndahita menya ngo abafana ba APR bagize subscribers nyinshi, abafana ba Rayon Sport bagize subscribers nyinshi. Ubundi nze mbe batangarize mbabwire ngo abafana ba Rayon batsinze cyangwa abafana ba APR nibo batsinze. Mubikore guys, mubikore tugende. Abariyo bumva ko bano barutahizamu bazanagamo ibitego, mushyiremo n'udutima munabyandika. Hanyuma na ba APR bumva ko nabo batazanagamo, bashyireho udutima twabo. Mubikore tuguruka. Mureke dusubire muri video z'ubutaha, njye wabagezagaho aya makuru. Ndi MP Official. Ciao.